Yesu nashimwe cyane abakunzi b'urukundo gatatu TV. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Ndaramukije abantu bari mu mpande zine z'isi, n'ukuri Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ndaramukije rero abantu baba kuri ndaramukije abantu bo kuri Facebook, abo kuri Facebook murankurikirana cyane. Imana nukuri ize ibagiye neza, ibahe n'imbaraga zo kunesha icyaha. Nukuri murakurikirana ubutumwa nshikiriza, murakurikira aba message anshikiriza. Nukuri Imana yo mu ijuru nibagiye neza kandi ibaho umugisha. Reka ndababwire bene data nshuti z'umusaraba, hariho abantu bari mu isi batazi ko bafite iherezo ryo kuba mu isi, cyangwa se bakaba banabizi ariko ntibiteho iyo bazaja bamaze kuva mu iyi si. Reka ndakubwire mwene data, abantu barimo baranezererwa n'iby'isi, barimo baranywa inzoga, basambana, biba bakora ibintu bibi bitanezereza Imana, mbese basinzira mu iyi si batazi ko bazayivamo. Reka ndababwire nk'uko nabwiye abo magurupe nyoboye, ndababwire ko tubaye mu isi ku mukataba, tubaye ngaha mu isi ku mukataba. Umwanya wari wo wose umukataba uzarangira, buri muntu ave mw'uyu mubiri, buri muntu azapfe. None ingorane izabihari, umuntu niyapfa yarinezereje n'iby'isi gusa atashatse ubwami bw'Imana, wumva azashikira he? Azashikira hahandi yakoreye. Reka ndakubwire mwene data, wibuke ko hano mu isi wahawe umukataba wo kuba mu isi, warahawe umukataba wo kuba mu isi. Hazagera igihe uyivemo, buri muntu azava mu isi, buri muntu azapfa aveho. Icyo nakubwira rero, icyo naguhanura, nuko washaka Yesu bigishoboka ko abonwa, nuko wokwihana ukava mu nzira zawe mbi, nuko wamwakira ukamwemera akaba umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe, ugashaka Imana, ukihana, ukareka inzira zawe zose mbi. Amen. Kubera ko ubu abantu ntabwo bazi mbeze ko umwami Yesu yogaruka, n'ababizi nabo bariko barabyirengagiza, bakirengagiza ko umuriro uriho kandi ari n'ikiyaga cyaka umuriro. Ibyo bakabyirengagiza kandi basanzwe banabizi, bagakora ibibi bazi ko ari bibi, bagakora ibibi bazi ko mbese ari bibi, mbese bakaguma banabibamwo ntibiyumvire ko umwanya n'umwanya bava mu mubiri bagapfa. Reka ronda kubwire mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, wibuke kuzapfa ushaka umwami Yesu bigishoboka. Wibuke ko uyu mubiri ari ikintu watijijwe utazakigumana. Ibyo ubyibuke, uyu mubiri uzagera igihe uwuvemo. None ni wawuvamo uzaja hehe? Umwuka wawe uzaba wanduye. Imana ntabwo izakwakira rero umwuka wanduye. Imyuka yose yanduye izatabwa mu muriro. Ese wewe urashaka ko niwapfa uzakwakirirwa n'imyuka yambaye imyenda y'umukara, cyangwa se ushaka ko uzakwakirwa n'abamarayika bambaye imyenda y'umweru? Iyo umuntu avuye mu mubiri, buri muntu arafite uza kumwakira bivanye naho yakoreye.
niba upfanye ibyaha uzakwakirwa n'abambaye iby'umukara, niba upfanye agakiza uzakwakirwa n'abambaye imyenda y'umweru baje kugutora, ijuru rije kugutora. Noneho rero we mwene data nurebi aho uzaje, tangira uhashake hakiri kare ukiri mu mubiri, tangira uhagira iki mbese uhakorere ukiri mu mubiri. Uyu munsi ijambo ry'Imana ndabazaniye ni ijambo riri muri Yeremiya igice 6 ku murongo wa 19. Yeremiya igice 6 ku murongo wa 19. Haleluya. Ibyago biziye abanze kumva. Ibyago biziye abanze kumva. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima mwami ko uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe. Mwami Yesu, ndakweretse abantu bawe data bagiye kumviriza ijambo. Ndakwinginze Uwiteka ubagire neza data wa twese. Ndakwinginze Uwiteka ubahe umwuka wera maze abasobanurire byinshi. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndakwinginze Uwiteka ubagire neza nayo ngire neza ubane nanjye mwaya masaha data. Ndirukanye imyuka yose ariyo yose itari yawe mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Data ndakwinginze urungike abamarayika bawe baze bagote hano hantu kandi bagote n'abantu babagiye kumva ijambo ryawe. Mwami Yesu, ndakwinginze umugisha umuntu wese agiye kumva ijambo ryawe. Sabye nizeye kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni wumve wasiwe. Ngira nzane ibyago kuri ubu bwoko. Byandurutse mu byiyumviro byabo kuko batumviye amajambo yanjye kandi byagezwe byanjye bakaba barabikengereye. Amen. Imana igiye kuzana ibyago ku bwoko bufite amatwi ariko ntibwumve. Imana igiye kuzana ibyago ku bantu badashaka kuyikurikira. Ndakubwire mwene data, Imana irababajwe n'ibyo uri murakora. Imana irababajwe n'ibyaha uri murakora n'ubusambanyi bwawe, ukwikinisha ugira. Imana yababaye. Abantu birirwa mu bapfumu bagenda kuraguza kugira ngo bagire nabi bagenzi babo. Reka ndababwire, hari ifilime igiye gusohoka. Iyo filime ni filime ibabaje cyane, irimo ukuntu umugore areze umwana wa mwene wabo, ukuntu ari karamufata, yahebye akaja no mu bapfumu kugira ngo amwice kandi ari umwana wa mwene wabo, akamwanga kanamwangiriza. Kandi uwo mugore yitwa Karu umukristo, ariko akaba afite umushiha kubera ko atamwana yigeze abyara. Yamara ntamenye ko nibyo ngibyo byo gufata abana nako umwana wa mwene wabo nabi ko nabyo nyine byotuma atabyara. Reka ndababwire bene data, uwo mwene wabo yarapfuye amusigira umwana amutunge, ariko ntago ariko yabikoze, ahubwo yamufashe nabi. Iyo ni filime igiye gusohoka ku Rukundo 3 TV. Yigisha bene data nshuti z'umusaraba. Ibi ni ibintu biriho. Abakristo barimo bariruka mu bapfumu. Abana barezi babafata nabi. Abana babagenzi babo bakabafata nabi.
abakristo b'iki gihe barapfuye muri bo, barapfuye mu mitima, nta mbabazi bagifite. Umva, barahindutse. Urebye ukuntu umuntu azinduka diyakona, ukareba ukuntu umuntu azinduka aririmba, akavuga ngo ni umukristo naho atabukristo muri we afite. Ibyo ngibyo nibyo biriko biratuma Imana izana ibyago. Imana igiye kuzana ibyago ku bantu barimo barakora ibintu bibi, ku bantu barimo barakora ibintu bibi. Mwene data, reka ndakubwira, niba uzi kuri mu bintu bibi, niba uzi kuri mu byaha, ndakubwije ukuri, Imana ntabwo izatinya kugukubita umunywafu. Imana ntabwo izatinya kuguhana kandi ukiri no mu isi, ukiri no mu isi. Ibi byago bigiye kuza, bigiye kuzira banze kumva, abadashaka kumva gukurikiza ibyagezwe by'Imana. Ijambo rivuga riti ntugasambane, ariko ukabirengaho ugasambana, ugasambana n'inkoko, ugasambana n'imbwa, ugasambana n'inka, ugasambana mbese n'ihene, ugasambana n'imbata, ugasambana n'abantu n'abagore bagenzi bawe, ugasambana nabyo. Ibyo byose ukabikora kandi ukaguma uri mu rushengero. Ibyo byose ukabikora kandi ukaguma uri mu rushengero. Reka ndakubwire, ibyo byose uri murakora nibyo biriko biratuma Imana irakayira bisi. Imana ikarakayira bisi kubera ibyo barimo barakora. Ibintu bibi barimo barakora nibyo biriko biratuma mbese Imana igira umujinya. Ibyago Imana igiye gusuka ku bwoko butariko burumva, bufite amaso ariko ntibubone, ubwoko bw'intakebwa mu mitima, ubwoko bw'intakebwa mu mitima, ubwoko bukomantaje, ubwoko budashaka kwihana. Ubwo bwoko Imana igiye kubusukaho ibyago. Ubwo bwoko Imana ntago izabwihanganira. Imana ntago izihanganira umuntu atumva kandi buri munsi mbese areba ijambo ry'Imana, yirirwa kuri Facebook ayumviriza ijambo ry'Imana, yirirwa mu magurupe yumviriza ijambo ry'Imana, yirirwa mu YouTube yumviriza ijambo ry'Imana, ariko ntihagire ikintu na kimwe ahindukako. Buca ari kuri Facebook kumviriza ubutumwa bwiza, yarangiza akirukira mu magurupe kumviriza ubutumwa bwiza, yarangiza akirukira kuri YouTube kumvuriza ubutumwa bwiza, ariko muri we ntahinduki, akaguma komantaje umutima. Abo ngabo rero Imana ije kubasukaho umujinya, Imana ije kubasukaho mbese ibyago birabaziye. Icyo nakubwira mwene data, nuhunge kubera ko umujinya w'Imana ukujeho. Nuhunge kubera ko Imana ishaka ko wihana. Nuhunge ibyago bitarakuzaho. Reka ndababwire, muri ko murafyina n'Imana, Imana ntagifyina. Muri ko muragenda mwambaye ubusa, utubana ngutwo, utuyunguruzo ngutwo, udupasuwa, wambaye ikanzu ndende akubita igipasuwa kigera ku matako. Uwambara ikanzu ndende yambara kajya kamuchikopa, kamwe mbese kagize iki ikabanya mabuno, akitwa ko yambaye birebire. Mbese uwambaye neza wese usanga yiyambariye akayunguruzo, akayunguruzo kariko karerekana n'ibara ry'ikareso yambaye, akayunguruzo karimo karerekana n'ukuntu ateye. Utubana mu rushengero ugasanga imbere hose hicapye mbese uko Imana yamuremye hariko haragaragara kubera buriya buntu bw'ububanabana bibanitsemo. Abantu bari mu rushengero amaso yabo akarangazwa naho hantu imbere hameze uko, uri kurabere ku mubiri wawe, hanyuma ngo Imana
izabura kutagukubita ibyago. Reka ndababwire bene data, uko kuntu muri ko murifata niko kuriko kuratuma Imana ibabara. Abantu usanga buzuye mu rushengero, ariko Imana yareba uwo bari karakora byiza ikamubura. Ugasanga bose bameze nk'ibisafuriya byafikiye, bose bameze nk'ibisafuriya byafikiye. No muntu yitwa ngo yarihanye ubusambanyi, yarihanye ibyaha, yarihanye iki, ariko ku mubiri ntabe yarihanye. Ugasanga ku mubiri yambara uducupa, yambara utuyunguruzo, yambara ibiki, yishiraho ibi, ku mubiri ntakizwe. Ngo Imana ngireba mu mutima gusa. Mbere ko muri ko murayibohera mu mutima gusa, ifite n'uburenganzira bwo kureba uwo mubiri wawe, kubera ko umubiri n'inzu y'Umwuka Wera. Nimureke kuyibohera mu mutima gusa, ukamengo yaremye umutima gusa, ntiyaremye n'uwo mubiri. Uwo mubiri yarawuremye. Nimureke kuguma muvuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Izo nyigisho ugasanga zaragiye mu mitwe y'abantu, zarigize nk'intuze mu mitwe y'abantu. Mbese ubu buri muntu azi ko Imana ireba mu mutima gusa, Imana itareba ku mubiri. Usanga udukareso turi hanze, usanga bagenda mu mapisine, udukareso dusutiya hanze. Abakozi b'Imana abakristo bose ukabonera ku mapisine, ukabonera ku kiyaga, ngo ni ku musenyi. Ugasanga nto bari amaguru ngayo, abataramenya Imana n'abamenya Imana bose bari hamwe. Ntiwareba ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo kuwo mubiri wawe ngo nikoraho. Ese kumengo warayihaye umupaka, kumengo wayihaye itegeka tireba mu mutima gusa, ariko ku mubiri ntundebe, reka nkora ibyo nshatse. Ibyo ngibyo bikurakora nibyo biriko biratuma Imana ikuzanaho ibyago. Ndakubwire ni mwihane mwicare mugakiza neza. Ngo muri umunyu w'isi, iyo umunyu ushizemo uburyohe bawuta hanze, abahisi bakawukandagira, bakawuhonyanga. Kubera iki? Uba wamaze kuheramo uburyohe. Rero mwebwe muri imyunyu yashizemo uburyohe. Uwo ari we wese, sheri uri mwiza, sheri tuje mu hoteli, sheri ibi ni kubera iki? Ntago gifite uburyohe muri wewe. Ntugifite uburyohe, uri umunyu washizemo uburyohe. Niyo mpamvu mugenda kwiyandarika mu pisine, niyo mpamvu mugenda kugira iki mu ruzengo ku kiyaga ngo ni ku musenyi, niyo mpamvu munywa n'inzoga zigize iki. Kubera iki? Nta gakiza kakibarimo, karagiye. Nta tara mugifite. Ijambo tuvuga ko turi umuco w'isi, ariko mwebwe ntago mukiri umuco, ahubwo muri umwijima. Mwaramaze guhindukira umwijima, nta muco kibarimo, waramaze kugenda. Ubu muri mwebwe harimo umwijima gusa, niwo ubarimo. Wewe waba ufite ubwenge, ukabura umuntu uri murashaka kuja mu ijuru, ukirirwa mu bapfumu. Uva mu rushengero ugaca wirukira mu bapfumu. Wava mu bapfumu ukirukira mu rushengero, ngo ugiye gukora ikirere, ngo ugiye gushaka abana mu bapfumu. Hanyuma wava mu bapfumu ugasubira mu rushengero. Ese niko iki muri ko murabangikanya? Muri ko murabangikanya ibigirwamana, Imana yo mu ijuru, muri bigirwamana, Imana yo mu ijuru. Ese ibyo ugira ngo Imana izabyihanganira? Imana ntago izigera yihanganira ubwo bubi bwanyu muri ko murakora. Imana ntago izigera yihanganira ibyo bintu muri ko murakora. Oya, ntizabyihangana. Niyo mpamvu igiye gusuka ibyago mu isi ku bwoko butumvira Imana. Ni mwebwe muri ko murakururira abantu. Ibyago biriko birabaho n'ukubera mwebwe. Niyo mpamvu kubera mwebwe n'ubundi ibyago biracaza, kubera ko mwarakubiswe inkoni ntimushaka kumva. None Imana izanye ibindi byago, igiye kuzana ibyago ku muntu wese yanze kumvira ibyagezwe by'Imana yo mu ijuru. Erega Imana ntago izaceceka.
ntago izaceceka nimba ugenda ubundabunda, Imana yarakubonye. Nimba ugenda guca inyuma umugabo wawe, Imana yarakubonye. Nimba ugenda guca inyuma umugore wawe, Imana yarakubonye. Nimba utoroka urugo rwanyu ukagenda gusambana n'uriya muhungu, Imana iriko irabareba. Niyo mpamvu itazigera iceceka. Imana ntago izigera iceceka. Imana ntago izigera kwihanganira mwene data. Niba ugenda gukora umurimo w'Imana wamaze gusoma kamwe, ntago izigera iceceka. Niba ugenda gukora umurimo w'Imana wamaze kuryamana n'umugore wa mugenzi wawe, Imana ntizigera iceceka. Niba mugenda gukora umurimo w'Imana mwibye amafaranga, Imana ntago izigera iceceka, kubera ko Imana ni yera. N'abazaja mu ijuru bakwiye kubabera, kuko umunyabyaha nta juru afite. Umunyabyaha nta juru afite. Ijuru ni ry'abariya bemeye gusiga byose. Ijuru ni ry'abariya bemeye gusiga byose. Nimwihane muve mu byaha. Nimwihane mugaruke ku Mana yanyu yo mu ijuru yabaremye. Muriko muriyibagiza ko Imana yo mu ijuru kariyo yabaremye. Ugasanga ufite ikibuni ngo nk'ubu napfa naca nja mu ijuru. Ufite ikibuni mu ntoki ngo nk'ubu wapfa woca uja mu ijuru. Ijuru rya hehe? Ijuru rya hehe? Mbeko mutariko muratinya iyo ahantu habi muriko muraja, ko mutariko muratinya katabwo bamufite. Uwagira ubwenge yakwihana agatekereza ahazaja nyuma y'ubu buzima, kubera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hariho abazaja mu buzima bwo kunezerwa, hariho n'abazaja mu buzima bwo kurira atanumwe abahoza, kubera kutumva bakiri mu isi. Kubera kutumva bakiri mu isi bakengera ijambo ry'Imana. Uwo mubiri uwo n'umubanyi ufite, ariko uzagira iki? Uwo mubiri uzakwihakana kandi uzahanwa ku by'uwo mubiri yagukoresheje nako wagukoresheje. Uyu mubiri ukura bashuka, Imana yakuremye nabi, ntusa neza, ikora ukujya aturiya mu mwenda nta gusa neza, genda wambaye ukunuku, ati hariya batafite ibishushe nako ibikonje bya bindi, ati genda winywera ibikonje biriya bahoza ubireke, kariya gafanu kareke biriya, mbese biriya bigira abantu kura ari byo ukora. Umubiri ukagushukashuka, nyamara iherezo ari kurimbuka. Iherezo no kurimbuka. Imana yo mu ijuru ntago inezezwa nuko umuntu yarimbuka, ahubwo inezezwa nuko umuntu yava mu nzira ziwe mbi akabaho. Mwene data, nimba ushaka kubaho nuve mu nzira zawe mbi. Nimba ushaka ko wewe ubaho nuve mu nzira zawe mbi, kugira ngo ntimuze murimbuke. Tugiye gusenga Imana. Wewe ubona kuri mu nzira mbi, nubwira Imana ikubabarire, kugira ngo ibyago igiye gusuka ku bantu batumvira Imana ntibize bikuzeho. Dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri ijambo Mwami, ndakwinginze uriherekeze umuntu wari we wese ari buryumvirize. Mwami Yesu Kristo, rimugira akamaro. Mana ndakwinginze usuke umwuka wawe wera mu bantu, kugira ngo basobanukirwe byinshi. Urakoze Yesu, ndabibye urubuto Mwami Yesu.